Zdravo! U ovom videu ću vam pokazati kako da najjednostavnije skinete video u MP3 formatu jednim klikom bez dodatnih programa za konvertovanje. Sve što treba da uradite, otvorite video koji želite da skinete, obeležite mišem ovde ispred tačke gde piše YouTube i obrišite samo 3 slova reči YouTube, znači U, B i E. Kliknite Enter, otvara se nova stranica, možete da pustite video u slučaju da ima neka na početku reklama ili na kraju, ovde to možete da skratite s jedne i s druge strane i onda tako da je sačuvate. Ovde je MP3 izabrano, 128 bit rate kvalitet pesme, možete da izaberete srednji, visoki i najviši, ali mora se biti ulogovan da bi mogu u tom formatu da se skine, tako da to ovog puta nećemo raditi. Ovde možete da promenite naziv pesme kako vi hoćete i naziv izvođača, da stavite veća slova, manja slova, kako god vama odgovara. I kad to se uradite, kliknete samo na Record MP3. Evo, sad kad je završilo, View Downloads, evo ga, skinuo je pesmu i to je sve što treba da se uradi. Hvala na gledanju, nadam se da vam se sviđa ovaj video.